ҳама ассалому алайкум бародаро, хуш омадем ба канали SM Шарипов. Бо шумо ҳастам автори канал Муҳаммад Шарипов. Имрӯз гап мезанем дар бораи якчанд нисастиковкаҳои аллакай гап задем, расследование бурдем, крокуситира, як-ду масъалаи дига ҳам аст, дар ин бора ҳам гап мезанем. Лекин инҷа нисастиковкаҳои корҳои ҳами мумаи лангулимон мешавад. Бисёр гап корҳое ки ва дӯсто як маълумота хеле ҳам дар инҷа қайд кардан муҳима, яъне ки маълумоте ки дар рӯи экран шумо мебинед яке аз маълумотҳои файлҳои ина ҳамин видео ҳасте ки шумо айни замон тамошо мекунед. Яъне ки ҳамин видео оригиналаш хеле ки дар боло шумо мебинед, рақами файл ва размери яке аз файлҳоро, мисол ҳамин файлҳо чандта запис кардагӣ дар доираи тамоми ҳамин барнома. Ва нигоҳ кунед шумо ки изминиён понеделник 1 апрели соли 2024 соати 21:18 ҳамин таърихи рӯз ҳамин файл аз карта памят гирифта дар папкаи компютер гузаронда шудаги, яъне ки тағйирот ворид карда шудаги. Ва бо нигоҳ мекунем использован четверг 16 майи 2024 соати 13:10. маънои ин гап чие? маънои ин гап дар оне ки ҳамин видео якум тағйирот шумо нигоҳ мекунем файлҳоро якум перемешениша ки аз дига флишкарта ба дига флишкарта 1 апрели 2024 рух додагиа. мумкин е ки ма пеша 1 апрел сабт карда бошам, ё ин ки мумкин е ки ҳамун рӯзи 1 апрел ва ҳамун рӯз дар компютер аллакай файлша гузарондагиам. неки гап дар чия? гап дар оне ки ҳамин видео чанд қадар пеш сабт кардагӣ буд. вақти использован яъне ки ба истифода бурда шуд, яъне ки аз ҷои дига ба як ҷойга переместид кардам ира, яъне ки ман монтаж кардам. гап барои чия? ин вообще информация барои чи ба шумо муҳима? барои он хотире ки ҳамин издиватсияи лангулӣ ки нисбати ҳамин тамошобини ма оғоз кардагӣ буд, дар ана ҳамин моҳи апрел уже пеш ҳамин сабти мо уже шидагӣ буд. ин одам уже ба як безор шуда аз ҳамин кор мо сабт кардем, лекин всё равно нагузоштем. барои чӣ хотире ки фикр кардем хай мақсад кори ман бисёр ма бо дига барномаҳои хидмат дорум ва ҳамин хеле нагузоштем, ҳамира монтаж накардем. лекин пати ин одам харсифати одам дар чиво мерава ки ҳамин одама незаш то айни замон издиватса кардеса. ҳамин барномае ки видеои ки ҳоло мо дар бораш гап мезанем ва нишон метиҳем, то айни замона лангули ҳамин барнома ҳамин як кусоки видеои гирияи ҳамин тамошобина буроварда дар каналаш монда издиватса мекунад. ҳоло шумо тамошо мекунед дар бораи чие? ман фақат даҷа маълумота гуфтам ки штоби шумо дарк кунед ки чӣ гапай. ин видео кай сабт шудагӣ буда, кай монтаж шудестай ва барои чӣ, ва издиватсияи одама бинед ки чанд қадар муддат боз давом дорад. бародаро, гузаштани граница не осонтар як ба самолёт, харидорӣ кардани билети ҳавопаймо ба тамоми ҷаҳон, тақ кардани ҳуҷҷатҳо ва тафтиши онҳо, ширкати парвоз авиа. рақамҳо дар болои экрани шумо. бо номи канали SM Шарипов муроҷиат кунед. бо чанд қайд дига флюшкаҳои дигар дорам. яке аз бинандаҳои фаъоли канала бароварда чунин масхара мекунад, дар телеграм каналаш мепартояд. яъне ки порчаҳои видеоро оли бинед шумо, чизое ки ӯ парстоя ва чӣ мега? мегӯ ё ман шухӣ мекарда бошам. ман шухӣ накардастам мардагоре. ببخشید گلتون پس اومد. من نفهمیدم که اکای ادریس حق، اکای محمد حق ده حیات چند که خوبی کنی در طور سر نفره تا نفهمیدم که قضاکش اگر خوبی کنی، اگر خب کنی چی نگوی، فقط معروف کنی، حقا نکنی، دین از حق پی هیچ نگوی. بگیرم بگو که اگر کاری بمانید کنن یا که اگر طور سر بمونه چند که خب کردی دیگه آخر میگیرم میگو مردک وره. من نفهمیدم که محمدش اکای ادریس زاردین به بوده حقارت نمیکرده بیستن. چند که خوب شه همون قدر سر نفرویان. فرق نداره چی ازبکش باشه، تاجیکش باشه، چی قزاقش باشه، لبوی تاش. میگم چی میگم؟ این من را نفهمیده استم. ادریس اکای محمد حقای من نمیدونم فلانچه بهمدو. چی میگم؟ همین چی گفته است من نفهمیده استم. سبحان الله میگیره. این کسالی را یک جو میقپنم یا میارن میگم ویدیو کنن. آخه نگاه که برچکا من نمیدونم تو کسی هستی نیستیم. آخه نگاه که نمی دشمنو را کی کده است در همینجا اینا دشمنوی نمی دشمنوی ادریسه، نمی ادریسی میگویش دشمنوی هموه. حاضر دشمنوی محمد نه، او را محمد نگین. سبحان الله برای چی محمد میگین؟ یک کنتی مخانه سر. گوش کن، او را محمد نگو. از من ویدیوی اوشا میپرتو اوشا تماشو که برای گوشا پات دیونه ای چی تو گریه که استای بمبر پاتی بیناموز. این مردانت بهتره. تو چخیل مردکی این مردانت به
همین کسالی ها رو اگه میقفن میارن من حیرانم بانو میخدو قضم اوش در کجای ای پشتی های میبرو اگه بزنه یک کسالی از سبحان الله گولک هنه گولک خیلی الله ایدیاتون کنه دیگه چی بگم الله خبر مرا ایدیات نباشه این کریستانه ایران دیگه که سبحان الله نمیدونه ва дар ин барнома пурра дар масъалаи ҳамин гап мезанем ва худи ҳамин одамеро ки автори ҳамин видеое ки лангули парстагӣ масхара кардаги автори ҳамиram даъват мекунем дар барнома хубтар худаш мефаҳмонад ки дар чӣ гапи чӣ корае барои чӣ гапае вообще чӣ рух додааст дар ин ҷо касе деги интересни боша агар ҳамин аллакай шумо фаҳмиден мавзӯъ чӣ гапае тамошо кунин лайкҳай фаромӯш накунин ҳатман касе деги интересни нестай просто бубро бораҷонаи канал бе ягон гапи лишнӣ видеоҳои следующире ки мувофиқи табихтай ҳамро тамошо кун яъне ки медонӣ ки канали ма бояй ай намуди контент махсус плейлистҳо ҷудо шуда ки бисёр контентҳо ман ҳоло плейлист придумад даже накардам ба мисли ҳаёти муҳоҷир барномаро ҳоло плейлисти хича надорад قبول کنین LGBT کوما بلیس میگ ва як имконияти хеле ҳам зури дига дорем ки фитобочка ҳиҷома массаж бепул кунем А что так можно было что ли? чӣ гуна ин корро карда метавонед маълумоти бештар бо рақамҳои дар болои видео ҳамчунин иё доранд лавозимотҳои динӣ ва доруҳои гиёҳӣ бидрои хубтар маълумотша бо аз хичон гирем короче бардорон нигоҳ кунед аз ҳамада муҳимаш оне ки дар ин ҷа лангулӣ дар давоми ҳамин қадар чизе ки тамошо кардем ҳоло ҳамаша абаснавад мекунем дар ин видео лекин общи структураш ҳама мегӯм чӣ видео буд яъне ки як серияи видеоҳое ки против ма видео кардае ва дар уҷа чӣ гуфтеста ина ёи хелӣ кардан инаи каналашда иро оварда инаи дар иҷа и гапшиду гапшид но основаи гапи ма ки дар чизе ки ту яъне ки бояд агар ки дар ман ҷавоб тии ту бояд и вақт дар ҳамин замон ҷавоб додани ту дар ман бояд чунин ҷавобо боша яъне ки ҷавобо дар чунин саволҳо боша дар кадом саволҳо дар оне ки ма дар последни видеом чӣ гуфтам ма тара пропагандист гуфтам дар ҷанг халқи тоҷика пропагандировать кардааста дар халқи тоҷик пропагандировать кардааста ҷангидан аз тарафи Россия дар Украинара гуфтам ту ҳамин корро кардаисти так дар ҳоле ки беасосу беабаснаванӣ берасследованӣ ҳатто нагзаштаву суд нашуда дар тамоми халқи тоҷика гунаҳгор дар он кардӣ ва тамоми халқи тоҷика қатъи момаҷон дукаса пас заден яъне ки ҷавоб ту бояд дар ина и чизо бутӣ лекин ту видео мекунӣ мегӯӣ ки ина дар каналаш бинен фалони гирия дораву سبحان الله ببینه این کسالی رو جو میخپنم یا میورن میگم ویدیو کنه دا پنجو میگم نگاه کنین دا من دیگه همین رایو دا بخشم برای ما او سبق نیسته که حقی همین را بخشم با انلیسش بردن نکار یا که کسلی باشه یا که یگون چیز دیگه گفته چیزی را در این جواب گفته است که واپس در این درون یگون خیلی دخالت نداره حالا ما با افتری همین آدمی که گریه کردگیش میگه مونده یا مسخره کرده است افتری قدیگه میزنیم که او در اساس چیه یعنی که این در اونه که مطرح گفته استم که تر پروپاگاندی رو وقت کرده استی جنگ همچون خوین وری همچون خیانتکار با ملت وری پروپاگاندی رو وقت کرده است جنگ بیگانه رو در ملت خودت تحقیق نکرده خسته پس داده استی جواب باید در همین بتی تو امروز یا آدمی دیگرت مثال میاری در اینجا جواب میگردونی که واپس علاقه‌مندی نداره کاک تیشه بایش علاقه میکنی ما دیگه همین رایو دا بخرم یعنی که دعوت میشه باز در برنامه آدمی که افتری ان همین ویدیو هستای افتری همین ویدیویی که مسخره کردگه از یک سکوند کیوی نام این برادر در تلگرام همچون کیوی همه خیلی آدم خودش هم خیلی خواسته گفته کیوی ایدنتیفیکاسیون یعنی که ایدنتیفیکاسیون میگذارونه با فکر من خیلی چیره اکانت های کیوی را میگفتی موافقه همو کورش هم خیلی نظمش نمیزونه ای کیه ای با مثل زیاده از 200 چند هزار شید در کانال من پادپیشی زیاده از 200,000 ابونه چیده با مثل هر یک کدام شما همین آدم یکی از شما من نمیدونم که هر یک کدام شما چخیلین بعدی مثال پشت اکانتون شما چخیلی آدمین لیکن اینو آدمایی هستن که مقصد بیشتر مخلص شده اوجه هم خیلی نزدیک اومده اوجه تو تلگرام کانال مرا کی مثال در درجه 10 چند هزار در تلگرام مثال گذاشتن момент 9000 چون 8000 چند خواهد مثال همین قدر فایزش این طرف اومدنه که اینو بیشتری بعد مثال تماشا میکنن بیشتری بعد پیگیری میکنن ویدیو مرا بیشتر مخلصی را که مثال سخت‌تر بیشتر گفتن میشه نو نزدیکتر میشوند ای آدمو همه وقت سلیز میکنم کارو میگذارم این تلگرام و در تلگرام با هسته گروه بشه پلنگون
ки дар оҷа одамое мегзаранд ки бештар бо активнатаранд аз канал дадида. Ино дар он байн голос чат мегзаронанд, суҳбат мекунанд бо якдигариш. Ссылка телеграм канал дар якум комментария ҳатман всегда касе мехоҳад метавонад бидурад дар общество. Ва аз байни ин суҳбат мекардагиҳо ҳастанд одамое ки бештар дар ягон соҳае активнитаранд, дар ягон соҳае зуранд, яъне ки вид намешавад. Хидмат мисол ман наблюдат мекунам, қачон гап мезанам, вид намешавад. 100% ман ҳамчун одам метавонам ки як характеристика бутам аз баъзе одамои дар худи гурӯҳи худам буда ки масад ҳама одамо чӣ хеле. Ман медонам ки бештар одамое ки активниянд, бештар хичона нишон метаванд, бештар гап мезананд, бештар мебиниянд рафтору гуфтору чиёшону байни якдигари ягон одам ки мисол ягон баҳс, ягон спорт, ягон чиз, ман медонам ки характеристика ҳамин одам бештараш чӣ гуна. Баъд ҳама одамоиш ки мисол аудаи ягон махсус кор мебарояд, махсус коре ки ман ҳамҷа нигоҳ мекунӣ ки мисол аналитически мишлени ҳамин одам зуртарай, ё ки нигоҳ мекунӣ ки ҳамин одам бештар нисастиковкора меқапад, бештар чизоро мегӯяд, ки нигоҳ мекунӣ ки ҳамин одам бештар масалан дар саволҳои динӣ хубтарай, ҷавоб хубтар метаҳад. Мисол нигоҳ мекунӣ ки мисол аз ҷиҳати қонунҳои мисол дунявӣ ё ки ягон чиз дигар. Ҳамин чизоро ман заметид мекунам дар ҳамин дурӯ, медонам ки чӣ. Участникҳо худшон намедонанд дар ҳамин дурӯ, як вақт нигоҳ мекунанд ки ман админ мондагиам. Баъд худшон медуроянд, эй братан, хай гап нест, миннатдор, карочи аддуши туғрия ки ман ёра мегӯям наоборот, ман аз шумо миннатдорам ки ҳамин админ додан ки ман дар шумо админи администратсияи мисол канал мондагиам, ҳамира шумо вообще қабул мекунед, ҳамин худаш барои ман як шарафай ки қадр кардан дар канали та админ шидан, и хеле ҳам чӣ баланд дора ки хай ҳабо и одамо ҳам заим нахай чунин кор бисёр рафтан мегиранд. Ино яъне ки яке аз администратсияи канали группаи телеграми ман, яъне ки администратсияи канал отдельный бо гурӯҳ дигар, ин дар гурӯҳ яке аз администраторои ман, яъне ки ҳамин одам просто администратсия дарам дурун чун одами фаъол аз ҳамада бо бештар фаъол дида. Бо ҳами ба мисли бо чанд та администратори дига дорем. Лекин дар ҳами пропагандае ки аз ҳами тарафи лангулишон мешавад чие? Ҳамино вақте ки ягон гапи худшона гап мезананд, ягон фикри худшона ҳамчун тамошобини ман, ҳамчун тамошобини вай, ин мумкин дар чанди канал дига тамошобин боша ки правай ман нестай, и дама тамошобинай. Майра зарплата наметам, и мара зарплата наметад, байни мо ягон договоренность, ягон чи дига нест. Просто мухлиси ашади, мухлиси сахт ҳамихе тамом. вақте ки ино ягон гап меган, ӯо меган ки ҳаминора как буто ки ма дарс дода, сохта, тайёр карда ба сари ӯро рӯй карда бошам. Амир чӣ гуфтасе ман нафаҳмидастам? Субҳаналло мегӯре и касалора якҷо меқапанам ё меоранд меган видео кунед. Яъне ки ҳар як беғаза ана ки ино ку галочка мисол ҳастаи дар рост, чон ки дар рости ҳамон номшон дар назди ӯо ки масалан админи канал, ино уже дар гурӯҳи алоҳида ӯо дохил мекунанд. Дар гурӯҳи алоҳида дохил мекунанд ки одамои полни праваи рука ки дар ҳама гапош ҷавоб мега. Агар допустим Кира Шарипова ба ягон кор гунаҳгор кунанд, агар ино ҳам знанд ки бояд қатъи ӯ Шарипов раванд, ино тамошобини аз ҳамада бо сахтари бад наздик шидагиё тамом дига ягон чӣ надорад. Ва ҳар як кори ба ғайр аз оне ки ино ҳар як чизе ки меган гапҳои инора удалит мекунанд, бита мекунанд, гап намезананд, қатъишон ки барои одами наздикае гуфта, фикр мекунанд ки ман гуфтамшон ки ман намегум, дар ҳатто агар дар эфирошон ҳам буброянд, ман намегум ки ё бираванд чӣ бигӯянд чӣ нагӯянд, ё худшон мераванд тамошобина мебирава, ҳақ дора. Ба ғайр аз ҳамаиш бо ягон коре ки дар сани ино мешава, ҳамина ҳамчун минуси ма гуфта нишон медиҳанд. Мисол мегирем, ин ин бародаре ки ҳоло гап мезанем қатиш, ҳамин қатъи устодаш ки ин одам мехонад дар мадраса, қатъи устодаш чӣ мушкиле ишидае ки баромада дар гурӯҳ дар дил карда. қатъи мане, қатъи устоди худаш ки аз мадраса дарс мегиранд, ҳамҷа дар дил карда гап зада, қатъи бачаҳои дига, бачаҳои гурӯҳ. Ин одам ҳамира гирифта дар канали худаш мепартояд, ҳамчунин ки гӯё ки устодаш гуфта ин одам мара дар назар дошта боша, дар оҷа номи Идрис Муҳаммада гирифтагия ҳамира бар зидди мо истифода бурда, как буто ки ҳамин голоси ҳамин одам моро гуфтеза барои мо нисбати мо. Лекин ҳоло ма аз ин мепурсам, шумо мефаҳмед ки ин одам барои чӣ вабше гирия доштае, ва оне ки тезтар гап мезана худам бифаҳмонам аввал, оне ки номи Муҳаммада Идрис мегира, ин мега ки ҳами Муҳаммад акай Муҳаммад қатъи Идрис мега ҳамино прафан, не ки прафан даж дар ҳоле ҳам ки дашномам агар кунанд барое ки ҳадди баъд одама маҷбур мекунанд. Правильно?
Я правильно, конечно. Она как ниго кнен. Хами гапа гуфта ки а у наоборот хеле истифода бурда истай ки как будто ки ма устоди иву ё ки как будто ки ягон проблема дамош деге баъдан гиря карда боша гуфта ҳамира оварда инаи девонаҳо касалиҳо ягон чи дига гуфта ба ҳами савола гӯё ки ҷавоб дод саволеро ки ма уро пропагандисти ҷанг гуфтаистам дар ин кор ва тарафдорӣ аз Россияу сухангӯ зидди мардуми худ гуфтаистам бояд ҷавоб даинаи бута мебурора инеро мега ака тасаввур кардасин чӣ хел цепочкаи бемаъне дора ва бародар ту гап зан ки барои чӣ ҳамун записи ки ту гиря кардасин чӣ гапш дега дар асли воқеа чӣ ба гиря дорисӣ аз ҷумла ба автори канал Муҳаммад Шарипов ва ба ҳамаи бинандаҳое ки маро тамошо доранд гуфтан ҳастам ки ҳамун рӯзе ки ма дар группаи телеграми SM Шарипов бештар паланго вақте ки ма видеосабшона кардам дар видеосабшони ма айчимом гиря мебурмад баъд ба гуфтаи лангули хел уфи шакай Муҳаммад қайд кард неки ин хел гирем вақте ки қатъи усози мо миё комнатаи ма у торадкунӣ вақте миё торад мекунад мебина баъзе ҷо рӯж неста папарятка неста бо мара даҳаи рамазон мара бардак мегава бо карочи ҳақорат мекунава бо ин миллатпарастӣ ҳаста дар бо давлат дар Ӯзбекистон дар Tojikiston мебахшед гонатон пас омад ман нафаҳмидам ки акай Идрис ҳаққа акай Муҳаммад ҳаққа дар ҳаёт чанд ки хубӣ кунӣ дар тори сар мевра то нафаҳмидам ки қазо куш агар хубӣ кунӣ агар хаб кунӣ ҳичи нагӯй короче вай дига миллатаи тоҷик нестай гап мезана ба тектор штоби ки кор тикнида масад бо бештар та занч патсан аюда аюд калона ба фикрам штоби ки ами ҳама кора тикнида масад ами просто тамбе ба кор кардан ва ҳамура русски ҳастай ягон гапое ки мега ки мисол вай қатия бардак мардак гуфта пасани вай русски ҳастай ба забони русӣ мега айра аламуш мекунад дар ҳамин несправедливистигие ки ин одам ҳам кори худша мекунад ҳам тоза рафтор мекунад ҳам ӯро ҳурматам мекунад не ки бо ё омада и хеле кор мекунад гуфта ҳамин одама дар ҳамин кор абид намешавад ва мия вақти гап мезана дар канал серьёзно қабулш намекунад ва вай мехезам мегам ман серьёзно гуфтаистам хати шумо шӯхӣ накардаистам абид намешавад гиря мекунӣ правильно барои қа корта гиря кардӣ чӣ ба гиря мекунӣ охи من چمک خدمت کردم من خدمت کردم در حجابنا اکا محمد بود 2 روز پیش قطعی وسازم در مسئله بود در مسئله درون کوخنی و با مسئله جای استنداوی با دردشکایی میشید باید بعضی جا پریت کنه بود هم با در درسم تیار نبودم گفت درس تیار نیستی گفتم استاد گفتم رو برد نیستم که یک سورای 46 آیه را بگیم در زاد کنم گفتم در وقت در کنید بیشتر زاد کنم گفت زاد این خیلی گید شما دست ایست بیار گفت دست من ایست آوردم و یک تخته در هر دستم خیلی سخت زد گریه آمد علم کرد و من باشم چیکار میکنم بیشتر پلنگو دادم در میکنم پیش آدم بلی باشه چیکار میکنم لکی این محمد یا گفت که استاد میدونه چی میشه در دنیا استاد میدونه همون زدن استاد ما همه چیزا ما خوندگی بودیم استاد میزد و همون گل میگن چی میگن زدن استاد در دنیا چی میشه اخوات گوش کنه بعد هم پراخریم باور میکنی بابشه آزو نمیبرویا аваши мегӯм ки дар барномаи ютуб ё ютуб курсӣ респект всем бахшиши зел бахшиш бахдо тугурия гап закр бес ма айки интервю гирифтесам ака мама ба чигара нақл кардам дар асоси гирия ма ки окружок видео окружок сабшани кадагим ма гирия кадагим у гирияра ма хидам барои дар диси мачҳуд дадагӣ у ҳодиса дуруст пеш набуд а у рӯзе ки дар видео окружок кардам анаму рӯз где-то 1 соат пеш мара короче барои кор мен диҷа мадраса барои хундан на барои кор кардан ман то авом син усозам гуфтага ки барои бачам барои кор кардан омадаги нест ки корш мефарми ола он дарак надорам яъне отам баъд и корора намекунӣ нито мекунӣ тода намекунӣ ита мекунӣ азоб дод ҳам бо дар натиҷа гуфт ки қанчи бардак сволич гуфт қатим отношения соз накард баъд ахир қадиш разбор кем гапчапа нафаҳмид бирафт алам кард
با تمبولی همون روز وگایش افطار شد. افطارش هم خوردم گریه اومد. بردم تودک هم اجازه در موسیقی لای قدیره پیش مدرسه کانتر داخلی کردم اسم موسیقی بودن رست بشه پانگان دوانه ویدیو کاپشن گیرون کردم ایچوم که اش می‌برد یکی موارد تا گلسی یک می‌تا پردم 1 minut 35 سکند بود. گفتم اکای محمد شریف گفتم حقیقی اکای دوستم حقیقی اکای زندگیم حقیقی اگر گاشتن گفت زنم یا حقاتم کردم گفتم دیگه دستم هم حقات نکردم گفتم چند که خوبی کنی گفتم اگر مثلا استاد ما همین طرف حق گپی بعد نگفتم استاد اگر من حقات میکرد عذاب میداد گفتم حقارش نمیکردم فقط خوبی میکردم گفتم خوبی حرف گفتم رنگ محمد شندار کرد همین گپ خوبی کنی دکتر شاید گفتم میبرن که کانتر رنگ لانگولی بود که مثلا که محمد گفتم حق کار خوبش میکنه رنگ اکای ادریسیو همین دکتر حقاتم بکنه اکای محمد دکتر پراف دالبو حقارتش ای ادریس جان بخش کی جان بخشش من خندم اومد کراچی بخش بچه شوخیده کراچی مقصد گپ کی ته همین گپایی که گفتگی گپ تو پاسودی پراویل نتی اون گپ خطا نگفته و ممبری گریه نکنی واقعا خودم ماشي گریه کردم آخر بعد که من گل سیاگم تا کم دا بشه 15 با گل سیام زکریپیت کردیم اگر لانگولی چیمش کور نباشه بشه پلنگام داره ما زکریپیت کردیم گل سیاگم ترا ایمینا زرابدین اکی محمد ادریس را قید کردیم گفتگیم بعد اساس هم گل سیاگم تا با یک اکروشو کردیم که در دل گفتم بکنم ایچو خم قبلا نتونستم من یک خرک دارم که یک اگر بنصر همو گل سیامون تا ما تلگرام دروم زاپیستم اونو میشه واسطه هست زکریپیت کردیم اگر ودالیش کردیم نباشه یا باروز به ما بدرم ما ودالی کردیم نیستم دونیستا خیلی اسپیشال ودالی نکردم از ما یا بار میدرم اگر باشم جمعیه زاپیستم زکریپیت کردیم کراچی اکی محمدم دیگه دم گفتنی هستم کی گفتنی هستم کی می آدم چنده که خوبی میکنه چنده که خوبی میکنه حقار نمیکنه چنده که خوبی کنی حقار نکنی اگر ترا بزنم بکشن مثال گابش اگر ترا بگیرن جیت کنن حقارت کنن که بزنن چی کنن انتخاب کنی حوالش با الله بسپر تا چند بار بسپر و همه خوبی که لیکن هیچ نتیجه میتونه کم رزولتات میتونه بسیار وقت همه خوب میکنه که امور حقارت میکنه حاضر رحمه به بحترم مداری اکی رانوی محمد شریپوف خوب میکنه که امور حقارت میکنه من تومیق وقت اون حقارت نکردم نمیکنم نه که آدم وقت حقارت میکنه آدم وقت خوبش نه بسیار دشمنات را ای خوبدگی ای خوبی کردنیات ای خوب بودن را سوء استفاده میکنن برای میگفتن هستیم که همه آدما رنگ کی نشه که حال تو باز نشه بدون چه گفتن دیگه کدام وقت ما اگر عصبی شم میگم که به نصر نشم نمی در قطعه می صدا پردم کم تر نیتو میشوه نیتو وقتی گفتن اول میگیره یعنی که برادرها این برادر میبره اول در میگه بعد اوجه با یا برا در گروه با گپش مسخره میکنه را این کینوی کامیون گفته اوجه با در اساس ای بعد علامش میکنه در همین جازوج علام میکنه و گریه میکنه پاوچست اوجه با علام ناومده بود ترا با علام در گروه کرد باید دختر گاسته باید دختر باید دو بچه گا کاک بوتک بو خیال میکنه که ما پریکول نکرد که ایسان من پریکول میکنه ادمینو میگه که بچه پریکول نکرده ایسا ای حیات خشن نکرده که حیات خشن نوه دایره در زندگیش ایمینه همون روز به من هم خیلی پرابلم رخ داده برامو علامش که ایسا و من قریب چوپان بودم در گروه پریکولم کرد قهرم کرد گفتم من نفهمیدستن یا ویدیو رجوع کردم که گفت دان گرفتم چون اوبرماد هفت قطار اوبرماد عشق چون اوی سرخ بود الا ایمینا لانگولی علامو اپیزودی که چون اوبرماد دیگه همه در کانالش پریسات کرده سین اکای محمد گفته که این اکای محمد آدمو کسالی را در کانال نمیگیری اشته بیو کسالی ما کسالی نیستیم اونجا درد کلینیک در گروه دساری دمی سری من چی حادثه رخ داد اگه کسی نیست که درد دل کنم مجبور میشم بشه پلانگو در فقط درد دل میکنم لانگولی خیلی چیزی نیستم که بگه پریسات کنم بگه آدمو کسالی ام خندستم باردارم ما مسخره نکردستم پروست ای آدم خودش هم خیلی آدم شوخه ای آدم هم در گروه همه درویه مقصد که یعنی هیچ کار نمیمونه زیق شوده در گروه مقصد یک آدم بی غرضه یا اون کس در کار نداره اون خیب همونجا ناحق کردیانش زیق شده برو اومده گفته که همه اجدا خوبی میکنی میگه خوبی تا قدر نمیکنه میگه پا گفته اوجه وایو میگیرن در گروه همه خندن اوجه خودش آدم ناحقه دیگه با میخندن قهرش میکنه هفت قدر گریه میکنن کی بی اتم قدر
қарш мекраф қадор гиря мекна ау мехеза мега ки микора против истифода мебара ки как буто ки и алоқаманда дошта боша да мо имена шахсан дама ҳа киви با که همه شهر اگه خطا نکن دا تاگم با گلوسون با نقل کن لانگولی گوشش کار نمیشتم بشه پلانگو دم او جان نقل میکنم درد میکنم گفتاگیم استاد با بس با اون گلوسون گفتاگیم که استاد مرا خیلی کار کرد گفتم این من هم گلوسو هست اگه فرش لانگول اگر چی می سالم داشته باشه بود را بشه پلانگو اون باره خط دگم دسامشن گیراکاگی مرا دا پش گیراکاگی مرا دا بولو 4-5 تا گاز گسته دا گلوسون گفتیم که اوسازم قطعا ادنشن احساس نکرد باز رفتن گفت که استغفر ادریس همیشه ککراس اکا ادریس گفت که ما قطعا میگه گفت لباس چیکار میکنه گفت بگی بگو ادریس اینو ما گفت که ما قطعا گفت دا همین گلوس اکا ادریس کرد دا بالای گلوس اکا ادریس ما پادرجات کردم گفتم که بچه‌ها استاد من خیلی کارو نیتو کرد قدیم پاسب کردن نیتو کرد تیم بولی که دهه رمضان این اکا ما خشمم اسلام با خبره دا دهه رمضان آدم باید کارو بد نکنه و دیمش که استاد ما دا دهه رمضان پاسب کردن نیتو کرد قدیم پاسب کرد خودش دهه رمضانه کو بعد او با در گروه سنی بعضی آدما گفتم که نه خیلی کردن گفتم اکای زارالدین سنی لانگولی ویدیو کرد حق قراش کرد که اکای ادریس حق قراش کرد چیکار گفتم خوبش کرد قارت کردم گفتم اکای مادام خوب کرد قارت کرد گفتم فکر با نکنه که او حق قارت نکنه خیلی و گارسم که اگه حقات هم بکردن گفتم هر اگه منطق دارن ریشه دارن جان دارن این خیلی نه که لانگولی من قپا میگه ربی آدمای کسالی را می قپا کانالش ده اینا بی کی رقم ده کی ویت کسالیه این محمد کساله کانالش دارده ما کسال نیستم اکای محمد او جمع پروستا امی اکای محمد چون لانگولی خیلی قوی یا بود سوال بخچه امی افیرم امیدوارم تماشا داره چون برام گریه مرا خیلی قوی که بودم آدمی کسال در کانالش پرسد نکنه چون نمیشه که در بالای ویدیو سابشنی کروجا که من گریم در بالوش سابشن بالا داد 4-5 تا گلوسا هیچ کا گلوسا مرا داد که نیسته 4-5 تا گلوسا گفتاگیم که ما دا چی رخ داده چی حادثه شده چی عقلش نمیگیره که تو چی درجه تو که خچ لانگول میگه دینگا میزنه ملای ایتا آدم حقیقت خچ میگیره عقلش نمیگیره که بالا برام من نقل کردیم امروز ما دا استادم چی کار بد کردیم نقل کردیم عقلش نمیگیره و گریه مرا دا گریه ما عقلش میگیره که پرس کنم آخه نه اینجا عقلش میگیره وای حالت میدونه که دبلوت نقل کردگی این سینش چی گپای لیکن وای دیده و دونسته یعنی که این آدمو را همین آدمایی را که خودشون گمراه هم با دیگه را گمراه میکنن و دیگه تماشاچی را با گمراهی میبره دیده و دونسته میدونه دیگه گپای او نه که پارچه همون را گرفته دیگه چی گفته پیشکش میکنه همین برای چی میگم من یا دجالن اخی آقا همون میگم برای چم دجال اینا یک سوال دیگه که محمد اینا وقتی که اگر دپوستیم نه مثال دیگه اگر بگم که اکای محمد میخواد عیب داره مثال دیگه پشت بگم من خیلی عیب داره بگم دا بشه پلنگام درم بنایسم بعد من بلاک میشم نه اکای محمد عمر ما ویدیو چات دعوت میکنه راست دیگه قدیم حال فاصلش میکنه بعد اخیر صلح میشه میدونی چی دا گروپ شریک بدرو بگو که چه گلش مرا پرسات کردی نمیشید که دلیشکم درو حالش بکنم بعد میگم گروپش بلاک کرد او میگه من نیتو بود نه واپس نیتو نبود بود گروپ لانگولی 2 روز پادریا زنگ شدم شتاب تروبکام وارداره ویدیو قدیم گردنه آیدی تمات کاگیش ما با یهود زنگ زد واپس تروبکام را ویدیو من پرینیار نکردم وارداش سه روزش وارداشت گفت که کی میگم میگه که چی سوال دارم میگه که این وارداشتگی خیلیش رنگ بز وره میگه که اون میگه که همین گپی مرا خیلی قفم بز گفتم مرش رنگ بز میگه که چی سوال داره اگر سوالت آیدی ما باشه عطا میتم اگر سوالت آیدی دیگه چی باشه عطا نمیتم بی چی درجه پویشه گفتم آیدی شما گفتم گوش دارم گفتم اکی گفتم لنگاریش گفتم گفتم نه سوال میگه که چه شما می اکی محمد آید بعد تما با یهود ویدیو پرامای کشت یا نگذاشته بیلا داونو پرامای بلاکم کرد گروپش درمادم پگاه بگیشته گروپش درمادم دا گروپ سیازورش 25 پاپشی داره در تلگرام کانالش دا گروپش هستم که لانگولی گفتم چرا مرا بلاک کردی یه سکون نگذاشته در جاش بلاکم کرد او بعد اقلا مرا در تلگرامش ویدیو چت دعوت نکرد مثل اکای محمد شریپوف خیلی نکرد پرامای بلاک کرد بلاک میکنه و او خب ویدیو سابشنه او کروجا گرامر او خب پرسات کردن ده نمیشه که من در کانالش ویدیو چت دعوت کنه نمیتونه اوداش نمیفره امو این برادر چی را گفته است کسی که در تلگرام نیست ما بفهمونم یعنی که خیلی که ما در یوتیوب کانال هم خیلی پرایویل موندگیم که میتونم ببرن آدمای گپ زدن نمی پراتیونیکان میتونم بیان در پریمو افیر در یوتیوب ما چون گپ میزنم
ва тарафдорошона прямой эфир қатъи дар телеграм ай ҳам хепрара тарафдорош намаса яъне ки чхеле ки пурсидаиша ки чӣ ба ту ба яҳуд тӯҳмат кардиш блокш кардай мо блок намекунем агар ки мо да биёянд дар телеграм бинависанд ки чӣ ба ту лангулира лангулӣ мегӯй ё ки рамзияра чӣ ба ту рамзия мегӯй мо сразу блок намекунем мо ӯ одама даъват мекунем ба видеочат дар худи ҳамин телеграм ё канал ё ки гурӯҳ ва имконш метем ки позитсияи худша абаснават куна ва мо позитсияи худмон абаснават мекунем хулосаи калон мебурорем то ҳамон одам худаш розӣ шидана ки худаш 100% мефаҳма не хеле худаш 100% мефаҳма ки дар куҷо лангулӣ действительно лангулия дар куҷо рамзия худаш ҳамон одам мефаҳма худаш қоил мешава худаш даже мумкинае ки як чанд қапас администратор чизи унвони админи ҳам бигирад дар канал чунин одам даже яъне ки покизава одам мефаҳма и чунин одамое ҳастае ки нафаҳмидагиам ва мефаҳманд ана агар одаме будроя ки фаҳмидагиаю нофаҳмида дидаву дониста бо всё равно якравӣ кардан мегира ва одамо фақат дар канал баъдан блок мешаванд яъне ки админода чунин правила мондагиа просто так мо блок намекунем ва ин одамо чӣ гуна одам мешаванд ки мо блок кунем одаме ки хеле мебурориша мегӯяд ки биё бирем голодчат ма мефаҳмам та мега ма фалон кардагим голодчата мегӯй хай на звонокта вардор мегӯй ма дар звонокот гап занам мега ма фалон кардагим бо ма звонокитра вардорам звонокта фалон кунам мега яъне ки ин одам ҳеҷ гап намезанад просто менависа ки см шарипов фалон фалон номи админро мегира фалон фалон тамоми группатона фалон фалон навистаан мегира ин бора гап да медуро қатиш мегӯй гап занам бифаҳмонам шо ки претензията бигӯ ки позитсията бигӯ ки чӣ причина дорӣ чизе ки ту бигӯй дар начаш тура ҳақорат мекунад ва дигар роҳ надорад ба мегем ки хай блокш кунем бро уно ин кора намекунанд уно чӣ хел мекунанд ки вия бо гап зана хоку авой хеле мекунанд масалан вақте ки шулика мегӯиш ки ту нехел абдори чӣ дорӣ шулика дупаш саволош метиҳем мегӯ шулик биёрафтем гап занем видеочата бо видеочат бикунем шулик видеочат мега ки охи у акай маҳамади шумо мега ауда ки биён ау занакора ау кори хайрия кардан ауда ау ка атешапакста намеша ки не занака рой кагем бигира да каналш реклам ка намеша итар намекна гуфтум кадом зана гуфтум та аввал у вода кушака да чизе ки курс неси альтернатив бо гапа ус мекашан гапа мегрезона бо дах мега ки ки см ки мега шумо сак бачо см айму мега ора ки шумо пишта мега мегирен у мегум мо пишт у мо ҳаққа чиқла ка мега у апа хори мара гиртас чика кардас мега гуфтум осбо дори اولا که محمد روی نکیم داده هست کتگه کی کداگه اما واقعا محمد شریف خوار اپای مرا راسیده در تمام به عقل کی شو خیلی میگه با ما این شکه короче бародарин баъд я пример дигараш нигоҳ кунем ки мисол идриса мегена бисёр тон каналша медонӣ амрам бисёр виноват мекунад дар ягон коре ки одам кори шахсӣ ба худша мекунад ҳамонро мегзорам меёранд дар сари ма хуш мекунанд ва ҳамаам агар ягон кор дар сахт биҷиқашон мегӯянд ки устодаш ӯ ёдаш додай ва агар ягон кор дар ягон дашном кунад ягон чӣ кунад ӯро мегардонанд гуноҳира дар сари ма мезананд ҳамин погиза приплетёни яъне ки чӣ коре кунанд пуш мекунанд хоб мо мегирем кореро ки и кардагия прямой эфиришда даъват мекунад чӣ хеле ки стили ки ман мегзавонам ҳамон хел откритӣ даъват мекунад одамеро ки тарафи лангулиро мегирад ва дар рафти эфир ҳамин одам погиза свободаш метавад ки худаш решение кунад ки розӣ мешава намешава ба ин фикр ва эфир мебуроя намебуроя худаш решение мекунад тамоми чира бар он хотире ки погиза свободаш метавад имконаш метавад ки гап зана мо хеле суҳбат мекунем мо намегирем сразу бе ягон чӣ намехоҳем бе ягон гап чӣ ҳамин бигам ман мехоҳам гап занам бигирем блок кунем шо ҳичи имо неста ва ҳамон прямой эфир дар канали идриста подсказка қатъи мемонам болои видеода будуроин тамошо кунед эфира бибинед мисол чӣ хел барнома гузаронда мешавад ва ҳамин хелам барномаи ма ки прямой эфир буд бо момаҷон 99 уҷам бинед ки момаҷон худаш баромадаги айчи ва нолидесиян ки гӯё мо имконе надодам ки ӯ гап зана ку бибинед ки дар кадом гапаш ман ҷавоб надодам ва ё ин ки кадом масъаларо ӯ гуфт ки биё ма гап занам ман гуфтам шаки не гап назан ҳамин хеле ҷо меёбен дар ҳамон прямой эфир бидуроем бибинед 2.5 соата чун 2 соат зиёда кароч бибинед ки ҳам хеле момент меёвен ки ман ҳамонро гуфта бошам ки не гап наза ё ки хаб фақат чира гуфт чӣ мекунанд бисёр дар ҳамонҷа худшам ҳамонро проблема кардестай ки ма прямо дарош гуфтам ки баробари ма гап наза ки овозат намебурояд барои чӣ хотир барои он хотире ки бисёр ҷоҳош табинед ма гап мезанам овози ма эхо дорад садо дорад чӣ ба
барое ки мо суҳбат кардастем дар телеграм канал, ман запис мекунам тамоми экрана, яъне ки программаеро ҳуй метам ки запис мекуна, скрин мекуна тамоми экрана ва ҳамчунин в режими реални времени транслировать мекуна дар кодеке ки ту эфир гузарондасти дар YouTube. яъне ки шумо аҳамият бидонед ки эфирои ма чӣ хеле эфирай. Эфири ма дар асл дар телеграмай, номаеро транслировать кардастам дар YouTube. ана ҳамин между связи ки байни ҳамин телеграму YouTube мегзара отдельни сторонни программа. Ва ин программа дар настройкаш дора источники захвати звук. яъне ки монитори компютер отдельни источники звукай, гапе ки ман мезанам отдельни ва дар пеши ман отдельни источники захват звукай. ва программара барои овози мара гирифтан инаи источник мондагиай. ва овозе ки источники экрана мегира источники звуки компютер. но дар вақте ки ҳам ман гап мезанам, ҳам звуки захвати уҷа ҳуяй, овози ман ҳам через ин микрофон меравад, ҳам микрофони худи компютер. овози ман мешавад двойной. барои ҳамин хотир вақте ки ӯ гап мезана, ман просто хаб мекунам местам овози ӯ хушрӯ биёяд. а вақте ки ман гап мезанам, пешай оне ки ман гап занам, ман ҳамун кнопкаи паузноки голоси вая пас мекунам, то ки овози мара компютерам нагира, овози ман двойной эхо нашава. овози ӯро пас мекунам, худам гап мезанам. бабо ки навбати този гап ма буд кардам, абрат наёро ҳуй метаму, мо мебинем ки ӯ гап зана. вақте ки ӯро гуфтам ки баробари ман гап наза ки овоз всё равно пас мешава, ин маънои ӯро дорад ки охи ман ки сар кардам гапзаниро, овози ӯро пас мекунам ки ай худам эхо ната гуфта. ва дар ҳамин ҳолат гап задани ӯ бесмисле, не? ҳамира ман дар ӯ огоҳӣ кардам. ва ягон ҷое ки ман худам гап мезанам ва дар байни гапи ман медурая, огоҳиш кардагим ки баробар гап наза ки ман як тарафа мекушам ки овозам эхо нашава. ва оне ки агар пастам карда бошам, шумо даҳан ҷимбида намебинед, ку бибинед ки дар кадом ҷо чизи муҳим гуфт ки даҳанаш ҷамҷо ҷимбидааст, ҳай овоз надора, ман овози ҳамро киштам. иниш сеюмаш ки овоз киштани паст ҳамун ҷоям ки агар ман паузнока поли поёнам кунам, ҳамро хушрӯ аҳамият биден, мефаҳмед фақат пастай овозаш. фаҳмида мешавад ки чӣ гуфтае. ягон гапи важни ӯ дар ҳамин хел ҳолати ошибочни ки ягон ҷода агар случайна дар вақти гапзанӣ ман гап застаем, пас карда бошам ки гапи ӯ нараста боша, бо гапма ки буд кардам, бо айсар мегумша, гап за бо айсар гап мезана. Не ки дар ҳамишам агар ки набоша, ҳамҷора бибинен ягон чизи важни нестае ки ман голоси ҳамро пас карда бошам, шумо нашнавида бошед. дар 2.5 соат чӣ хеле ки мехост чизи гуфтании ки дошт гуфт, ҳамаша расондагия, мега гапзаниш намондиян, мондем, ягон кас ягон проблемаш накардай ва дар охир гапоша буд кард ки худаш биромад. худаш нем хеле биромад ки ман дар ӯ бо гап доштам. ва оне меяд ки одам ба сарша как бутон ман бурдагӣ бошам, эфири ман дар телеграм канал гузашт. ва чӣ хеле ки дар YouTube ту метавонӣ добавит кунӣ, дар телеграм системаш дигарай. телеграм канал дар аюс қаторак одамо дуромадаистиянд. барое ки телеграм канал чӣ хеле ки дар YouTube канал комментария менависед, дар телеграм канал одамое ки тамошо кардаистиянд, ӯ ҳам нависта метавонанд, ҳам гап зада метавонанд, ҳам дар ӯ дур участвовать карда метавонанд. ӯро фақат попросид карда мешавад ки хаб кунед. дар вақти трансляция ҳам дар иҷа чун 200 чанд кас, 300 чанд кас одам бисёр буд дар телеграм каналам дар трансляция ва дар YouTube ҳам 7500 буд чун чанд буд. ва ягон каси ино вақте ки ӯ гап мезанад, дар иҷа будак намояндаҳои динам ки масъалаи дини дар хеле ҳам зуранд. дар иҷа ҳастае одамое ки мехонанд дар мадрасаву дар чизо ки маълумот чун хеле оиди динӣ сахтае. ки вай хеста биромада фарз гуфт ҷангидан дар Украинара хез вай фарз гуфт. вай одам албатта ки сахтиш мераса ки одам медона хез гуфт дар куҷо фарз ҳисобида мешавад. вақте ки бо ма попросид кардам, ман ба саршон наовардам, ман абор попросид кардам одамои телеграма, гуфтам бачаҳо моне хичон гап зананд, ки гуфт ки хаб мекунем, гуфт дар он ҳолате ки масъалаи динӣ даст чӣ нарава. яъне ки ошибкаи динӣ агар накунам, ман хаб мекунам, гуфт барои он хотире ки одам медона ё одам хондай. вақте ки я далбоёб мехеза фарз дар куҷо омадагие ки аз тарафи Россия ҷангидан дар Украина фарз инерам бо ма гуфтаистам та. ва одамам сахтиш расид. хез гуфт кира ман пишти шумо овардам, дар куҷо ман шуморо намондум гап занӣ. шумо худтон нем хеле мирғ биромаден, мирғитона ман хестам бировардам нишон додум ва хиёл кардан ки эфир мебироен, мирғитон ай байн мераву чуҷа мешен. не ки пирмирғ шидене вақте эфир биромаден. сиё ва лангули дабо мутаассифона ман ӯро ширак кардаиста будам ки эфир бироя. лангули дабо ябора тарси вазмин шид ки баъди эфира дидан бо момаҷон ӯ вообще дига эфир ман намебироя.
بعد در اساس اینکه در تلگرام کانالش لانگلو گفت که محمد شریپوفیانی که ادریس زارالدین یا حقارت نکردن گفت باز بسن گفت ما حقارتای داشنامه او داشنامه دشنام میگه او یکم اولی که لانگلو گفتن هستم که طرز گاوانی تطوری که خالو ریاتو دیگه چی بگم الله هوار ما ایدات نباش این کریستانه ایرانوگر که دوست کانالو نمیدونه خدا نگاه داره بچه اکر خشرین حیف نشین خدا نگاهتون داره بازی اون دشمونه و شرایط میکنم باید تماشا که خب دشمونه میکنم ما که در حیات اگر یک از دشمنم نکنم ما در حیاتم دشمنش نمیکنم خیلی ما رایی میکنم ببینیم در اصل دشنام نه داشنامه اون میگه که داشنامو شاید ما رو میکنیم ببینن که آیا پرهیز کنه که اشتباه آدم حقارتگر حقارت نکنه و یک دیگه خطا که ما که دگاستم گفتم که ما رنگ محمدشم محمد گاجس خوبی را کم میکنم گندگی میکنم و ما حقارت میکنم او گپی ما را خطا فهمیده ما گپ با اون گفتم که گفتم وقتی که مکتب بود کردم تازه وقت ارکچاب گفتم وقتی که قزاقستان اومدم در وقتی که چوپم غربی کار کردم 2 ماه میشه که چی کسم خونده استم در اینجا بسیار آدم با ما خوبی ما را خوبی نگردانه بسیار با بعدی من خوبی با ایوان خوبی کم دگیم گفتم بچه‌ها میتونه که رنگ من بسیار بعد خوبی نه احد خوبی نکنه که در طور ساعت میورن گفتم که رنگ محمد شریف گفتم عجز من خیلی میشم خوبی که خوبیش میکنم پران نه که محمد بعدی که بعدیش میکنم یعنی برای چیز در کدام اساس که مثال استینیما که ما خست مثال آدمی که الله و پیامبر و دین ما رو داشتم کرده من گفتم نسبتی خیلی گپ خوب قطعی نه نسبتی جوزکی چخیلی که خیلی گپ میزنه با زبان خیلی گپ میزنه که در این نصیحت نمیشه مثلا همین غلطی را که مثال نسبتی او جوزکی گپ زد نسبت لانگولی شما وقتی که استویتان میبره جوز گپ میزنی نسبت یک کاری که باشه که خوب معامله قطعی خوبی کنی یا خیر باشه یک کاری یک کمک یک چیز دیگه باشه اون شما میکنی ها کسا وزایم نه موافقی کارو باری خودش ده امی خیلی گفت در نظر داشته که ما امی خیلی نیستم میگه محمد خوبی میکنم بعد میگیرن گندگی میکنن خوبترش رنگ محمد شریف شدن کارایی که هر کس چخیلی هست نسبت خودش رنگ خودش افرو کردن گفته همه گپا میگه یودم تا گلوسش همین در داشته ما او باشه خیلیش کرد پرس کرد گلوسه را با او تو پای نسته با در گلوسه بلند گفتم باردارو در زندگی گفتم در جیزن بسیار بد خوب نشن گفتم در یاد کم گندگی هم بکنه شتابی چیتو نکنن مثل لانگلیو نگیرن باید اون کارتو کنن با اون میگه که لانگلنگ به مرخه مقفا میگه نگیرن بو ام خیلی میفهمم خب اینجا پروست کمتر خطایی کرده که خیلی هم دونستانی کلمه وابستگی میکنه که همون جایی که مثال گفته که کم کم گنده کنن اکیرا اساسش یه خیلی نیست مثال اگر ترنگ بگوی من خود کنی چه خود میکنی استیلی من خیلیه که اگر خوبی کرده نتونی هم بدی نکن همه خودش خوبیه استیلی ما استیلی حیاتی ما همیه اگر خوبی کرده نتونی هم بدی نکن همه خودش اوجه خوبی حسابیده میشه یعنی که استیلی حیاتی ما یعنی که ما سخت رفتار میکنم نسبت آدمو ها میشه نسبت بعضی آدمو نه اینکه این بدی حسابیده نمیشه یعنی که برای چی برای که عطفت نیای این عطفت نی اوداره یعنی که وقتی که از طرف لانگولی و رمزیه طرف ما بدی روی کرده میشه ما زشیت میکنم و جواب میگردونم یعنی که اتراژت میکنم یعنی که این بدی کردن در اون حالت حساب میشه که اونا همین کارا کردن یعنی که رمزیه خست دیده و دونسته تو اومد 1 میلیون کرد که میدونست که این نیسته تا حالا میدونه که نیسته انای بدی حساب میشه وقتی که ما محافظت میکنم از حقوق خودم این هم با موافق قانون دنیوی هم با دینی پراویل نه هم با قانون دنیوی و هم با دینی ما حق دارم که پوبلیچ نه طرفی ما گپ زدم پوبلیچ نه طلب کنم و از حق خودم محافظت کنم ما حق دارم از حقوق خودم محافظت کنم این حق ما دارم و ما از یگان طرف ویناوت نیستم در این حالت و این بدی حسابیده نمیشه از همین خاطر یعنی تو پروست چون این رفتار جواز کردم مثلا هم گفته که کم کم بدی هم کردن در کار گفته همونجا پوگز همه ای کارو برای او یک خوراک حسابیده میشه که انا کو بینه که اینا چیان نو ای آدم معنای همون کلمه را چی خیال کردم که قدر کاری دروزه به کلمه فهمونم نکیجا گفتن در کار بود که زایم نشیدن در کاره یعنی که چه خیلی رفتار کردن همون خیلی جواب دادن در کاره اینه خیلی باید میگفت نو خیلی هر آدم چه خیلی کو یا آدم امکانیتی سخنگویی داره
калима бофӣ дорад яхе одам мисол надорад чунин одам баъд ягон калимае ки близкай наздикай ба ҳами ҳамун калимаро истифода мебарад дар иҷа ки одам ҳами камкам бадӣ кана накора мегӯяд тамом дигар вай худо дод من طرز گپوفی من همون حالا دادم نام همون حالا دتاو عصبی بدم دتاو بیناسنه بدم که طرز کلمه رو تبلیغ کردنش در دوم نمیومد مردم یعنی هست اکو پلوس مینوس ترقاق خوبی بدی روشن تاریک همین را پروستا انتونیموس سینونیم استفاده میبرد هم خوبی значит بدی اتفتش این طرف خیلی خیال میکنن تا خیلی همون آدم امکانیت همه خیلی سخن گفتن داره بیچاره با گرنگارش میکنه خیلی لنگولی گوش مار دیدسته در گروه بشه پلنگون ما چی کردیم ما گوش کردیم در گوشم گفتیم که ما ایسه گفتم خوبیام چی کنه کار نکی یا خیلی رفتار کی قطعی چه رفتار که هم رفتار خچو برگردون مثلا ما گفتم که دیگه جسم من رنگ اکای همه شرف رنگی داره بدیم براتم که رنگی اکای ادریس گفتم رنگ همه میشم گفتم دیگه جس به حقوق دیگه بحث دیگه حقوقم کان در کار نکی هر اگه حقوق میکنیم نه که همه شرف گفتم که حقوق میکنیم هر گپ گفتم جون داره نگاه کنه چه وقت هم لنگول در کانالش گلش مرا قطعی ویدیو جوکم وقت پرسات میکنه چون در گلش اکای لنگول نمیگه که اکای ادریس میگه بینه حقوقش میگه پارتم اکای محمد میگه پارتم ده هم گلش چون نمیذاره نگرفت ایمینا مگر ازربدین میترسید که مگر ازربدین نمیشه بگیره اگه چی شروعش میداد نیچم نه دادم زدا همون رو بگه که ما در گلسم نمی اکای همه شریفوف اکای ادریس اکای زربدین ایمینا نمیشه کس گرفتگیم که همه گفتم در آتش شپک نوه همه گفتم گرچند آتیبتن حقارت هم گفتم بکنن که هر گپشی جان داره گفتم نمیذاره دینا چه همون لنگول در گلش نگرفته است ما همیشه تعجب دادگی حیرانم ممکن بترسه ممکن باشه ترسیدگیه короче برای که زرابدین در چی کمپانی авиа چی داره авиа بلیت ممکنه که همه بلیت ها را پاگذاری خیلی بگیره یکی لنگول یگان سپردنش بلیت نیاوان موجود بیاروی همین باشه موجود بید زرابدین پولی مترفه ریدون چک باشه ما فکر میکنم رنگی که ما کانال رمزی درآمدن در این کانال تلگرام شون درآمدگی بود که با خیال میکنم میامی خطیره ممکن اون خطیر باشه نه پروسه مترفه پروسه با کلام همه شریف قطعی کیرا ادریس از زوری کامت نه زرابدین اولی این دیوانه آخر هفته در تلگرام کانال فو افیر سر داده روز گفتن در کانال شولی که کی رفته از زرابدین رفته افیر سر داده جراسمون شولی که لاوی افرادگه اونجا ترسگه در گلسی کانال 25 پمشکش نمیذارم دینا بگیره ترساست که اگر نمیشه بگیرم با کانال تلگرام گروپ سیادار مرا با نگیرن تلگرام گروپش به این برامی بعد کرده پرسیده که من پروسه در اومدم در کانال сообщество کردم در کانال رمزیه صورت که من сообщество کردم برو اومدم این میرم افیر صرف دادم اکای محمد با فکر من همین لنگولی موش ترسیدگه کی تو یا رحم که بگو کامتر گروپ تلگرام کانال تلگرام فکر من ای بیامی زارو با ما سطح کمتر رحم که بگو بگی خیلی نمیدونم یگان ستوریس میکردی در چیشون نمیدونم یگان چی افیره در اومده دیونه پول تحقیق کرده او پول همون گروپی رو قراری نونده بعد اویدی که ما همیشه تاورنم شولک دا افیرش یا بار ما درمادم گفتمش که شولی گفتم اوق تهمت کردن آخه آدم چی پاپچکایی که ابوناشی محمد شریف اوق در سگ بچه گفتن دا گفتم نمیخوای بگیری گپی لنگولی که با اکخون میگیری اکه ما شریف بو نه چی کار کنه امو لنگولی گپی ما رو بشنوه دودارش شولی با دهان خودش گفت که من خودم شاهدم در کازات اصفهان هست با دهان خودش گفت که ما لنگولی گفت اکه من نیست گفت ما او را گفت با اکگی قبول دارم نه یه چی خیلی بفهمیم ما اکه من نیست با اکگی قبول دارم چی ده همین گپش من سوالش دادم گفتم چطور گپ چپ کردن خدمت کردن نمیخواد اثبات کنی مگه او اسم میمون تو مگه او که لنگولی را هرگاه مگه اسم مگه اپا خواری من رستگه اول با یه اتچت کنه بعد او تیما دا برسم من میشتایرونو که اسم اپا خواری شولی که چخیر رستگه درو بگم تومت بگنم سیروزو ما چی میخدم
بعد گوشی خودم شنیدم کارچی با گوشی خودم در ویدیو چاتی گروپ شولی شنیدم های گپ گفتگی چیده کاره خیلی بسن همون رو گودانه نگاه کنه اینا لانگولو اجتماع کرد محمد شریف با یهود دادارش باشه که بچه اجتماع دیگه دادارش با پا خواری مار رسیده که اجتماع دیگه چیده کاره میگه اول اکم محمد بعد همین گپم ده همین افیری که رفته سه دیده که شولیک در تلگرام کانالش شاید دیسکریپشن میکنه میگه کی گفت که من خیلی نه ما گفت نگفتم گفت من برای خیر بود من گفتگی نیستم اون نگه که همین گپ نشه بود مال نگاه میکنم هی گپ نیست کاروچ گپا تاوش برنامه را جنباز کنیم او باید فریشت نکازت السوا هستم پارتو مدار خیرات که اولم دالیشو نکردم اکم محمد سه تا ویدیو یک گیگا تلفن از زنید که گیان ای مشولی کن کاروچی کاروچ بردارو فکر کردن در کامنتاری بنویسین ویدیوهای نو انتظار باشین لایک موندن ای خیلی نمون اما در خیر تا ویدیوهای آینده